Asante sana mbunge wa Gatanga, Bishop and Church Clergy, Gitungati 001, tumwetaka People's Deputy President, Reverend Dorcas, wabunge wenzangu, Senator, all protocols observed. Muriega, mutikeke ithiere raine. Asante. Ekere Gitungati gya kule Nairobi, wito ni kura gwetagwo Embakasi North, no gwo mwaigwa muri wa mwira. Ndikire jamba yumito haha nyurugongo kurigania na badea haha wenda kaini uri omucie makomboki na ndakaini ganetio ni ndemwe we ukatiguo hau twakiraga maguru ona no tukeraga hau iguru tukagera hau embankment tukagithie mucie na ndiguku ndi mucie ndiguku Gatanga tondu ngekino kageraga haha ino ni nguhi gukira gucokeire ngi yake gumo na njuge twiguku Gatanga ndwega kuga ati gathabari karia turathie no tuthiete na no murona mwathani no athie tuhingurire njira akimitemaga tondu gutiri andu meciritie ati muthenya wa muthu ni ugakea gitungati giki kiriuke kuma rungu rwa bathi no githuke geti githundukaga na ru ni githunduku na gutiro rutanganja uria Ngai endete gutire mundu ugeka atia ukagiriria gutuike guo na njugi ati no wega gwetekaniria ati andu ne matuhaire nyamu etoko political betrayal no go tutigatiga kuga na rira andu meciragia ati no ucenjanie Gachagua utunengere muthuri ungi na haha wa kuma na haha Meru utwire ati ne twiganira ithuĩ tũĩ njamba ĩrĩa yarũire wĩyathi wa ihinda rĩrĩ nĩ njamba ĩno no ti acio angĩ ũtũheaga koguo nĩ atĩ njamba ĩno ĩgĩturwo na ĩna maithori ona ithuĩ twĩ na kĩ twĩ na maithori na nĩ atĩ nĩngenete mũno nĩ andũ agĩtwarwo gĩkĩ nĩ kũnyitirĩra Gachagua na nyũmba yake atĩ kinya ũmũthĩ rĩu twĩ na mbathi na nĩ mũretereire mbathi Kenya yume kũrĩa gwĩtagwo showroom ĩragũthwo magũrũ ma Wanga rĩu nĩ ũguo mũingĩre mbathi katiguo rĩu mũtigĩtonye DCP katiho mũrĩ ũndũ ũrĩa ndĩrenda kuga na nitaongea na Kiswahili ni mzuri tutambue hii serikali ya William Ruto ni serikali ambaye tumeona yeye na mtu wake anaitwa Head of Public Service kazi yao ni micromanaging everybody including ministries and corporations. Sasa ametoa orodha kwamba hakuna wizara itafanya hata procurement bila kumjulisha yeye ni nani ati Head of Public Service kaitwa kinyere voloria ati kinya ministry iti hawana nguvu ama uwezo wa kufanya procurement bila kuuliza huyo jamaa bila kile wanataka kufanya. Mimi nawaambia shinda ile ingine ni kwamba ndugu yangu William kila asubuhi simu asubuhi pala kunaitwa treasury PS orodha ya kulipa pesa iko namna gani, jana mliokota ngapi, unalipa nani na nani, huyo lipa huyo toa, huyo lipa huyo toa. Mimi nawaambia tafadhali watu wetu wanakufa njaa wananyang'anywa sababu pesa mkisema shilingi hakuna haizunguki na pesa hailipwi na shangaa budget ni za kazi gani. Kwa hivyo tunasema kuanzia pale juu na mambo kama haitatembea basi tujipange tuseme mwosho mmoja kama kule kwetu. Unajua tunaona badala ya kuitisha maendeleo tunaitisha mashini za kupika chapati. Niguo gavana yutu etagia agwa anatoiganirie maundu maria mange tutigetio kuria shabazi na mnamuona yeye ni kama anakichaa anatoa takataka wakulima anaenda kumwaga kwa KPLC. Hao ndio wale watu tunao na hao ndio Kasongo anatambua. Kwa hivyo nawaambia kwa sababu tulitegwa mtego sasa lazima tujitoe kwa mtego na kujitoa kwa mtego ni kushikana zote kitu moja tumagaria ndo mainuke kana tiguo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana